Mene krepest. Kıyıdan karasağız. Mene bunda ıskaşık ürünleri. Mene türlü mürepetiler uzduralar. Bıratnalık bunda kreş bulgan, otta şabış bulgan. Evet. Baramin deneteki motor bina meşettelikki manara bilen. Hazır gastinitsa. Hem bunda Xivada anda bir ekemet köp. Eliki meşitler hem medreseler, gastinitsalar, restoran aylandırılır bitirilgen. Hayır irteler, mene Xiva irtesi. Mene kanal kırınan baram. Şuralar kanal. Su temsiz Xivada. Böyle kişiler de söylegeni, üzüm degen naksizdim. Juğunganda dağın. Tegi artık rehat oldu. Tak bunda pişirer iken kamera biraz. Vah. Şiz tarif gitti. Hazır Xiva'nın kripasın. Yanıdan karab gitem de indi gündüzün. Şu bilen kitirge pabutkuna çıkıp. Bunlar görüneyim olur. Ne dire iken. Mene kripast. Kıyıdan karasağız. Mene bunda ıskaşık ürünleri. Mene türlü mürepetiler uzduralar. Bıratnalık bunda kreş bulgan, otta şabış bulgan. Evet. Baramin deneteki motor bina meşettelikki manara bilen. Hazır gastinitsa. Hem bunda Xivada anda bir ekemet köp. Eliki meşitler hem medreseler, gastinitsalar, restoran aylandırılır bitirilgen. Mene bunda kripsin bir zor ölüşü var. Şunda hazır menip kararımın hali. Nechik bulurum eken. Ekenlep kene var ota kelip jitem, iki şamanda jürgen idim. Şimdi kripsin bir biyi ölüşü. Onda menip bolsa, menip kararımız bu. Şunday Harizmski kripist. Korup getiririz indanında. Gündüzüm ya şunday görünüşler. Hadi saat 11. Kuralsız. Nasıl var otlar? Nasıl kripist? Buradaki şehir gençliğinin Arap. Hazır. Astığı manara, Karaptıra. Resim çok yurtlar Uzbekistan'da. Yaskılar sattılar. Kumanlar. Telinkeler. İyi bütün yerde Hatay halkı. Kuna Ark kripist. Bütün yerde satı var. Kaydı. Burada tübeti var benim. Yine kitaplar Asmaül Hüsna, Yasin, Hikmetler. İspanyollar. Onu gitmeseler ona da Kazihana degen. Onda bina tarihi. Ona Dvaretskoy Ark. Nasıl nişasın bulur gibi kararımız. Kışa karıp gitti. Общий bilet sattılar bütün parka 150 bin sum. Bütünle yürüp şakırga, bütün eski binalara kirip qarab şakırga. Bir yedini bilet. Yine seyit alam. Yok Ankara şartlarga tilegimde, halimde, küçümde büdjetde yok. Şunga mene kaydan tashqari işleyen qarab görüp şaksam men şol jetken. Ne seyit alam endi. Rekonstruksiya endi bu. Eskilerden men şoşu. Kirip görüp qarab şakırga da yolga seferge Ferganaga barar gerek. Ferganaga barar üçün men hazır tek Bukhara, Samarkand, Tashkent. Mende 100 kilometr ötürge. Ol bizden Rossiyada uğraylı. Manda тем более uğrak olacak Mısırga. Так, bunu nasıl etirge bola? Balkon motor. Şol bir türlü yorin.
Bütün yerde de. Sometimes people like to collect the Özbekistan akşalar satalar. currencies all from all over the world. Na pamять. Sometimes people Yok collect gerek. coins. Hemen satalar. Eski akşalar, yeni akşalar. Turkmenistan, Kazakhstan. Evet. Şunday turistlerin de kullanmıyorlarının hikmetleri. Amerika, Antalya. Onlar için 150 bin so'm kopeyka. Evet, şimdi kirib qarorga ko'rga bo'la. Şimdi bunda neler de var, toyaklar da var yürüge. Xitaylar indi bütün жерде. Xitaylarning ақшалары көп. Білесізбі, мұнда первое впечатление қағидасы ойнай. Нәрсе ол, қайшан сен бірінші орында көресің шошындай хикметті нәрселерді, сен аның білен тулыланып кетесің, һәм көңілің шондан да қарақ тарта. Һәм миңа дағын енді бірінші мәртебе көрге туры келді, менә бұл bütün мотор әйберләрне Бухара белән Самаркандта һәм Ташкентта барасың. Bunun kadar küp bitirip Bukhara'da kurgeç, alır Bukhara'da cemaat her bir adımda mındı binalar. Her bir adım. Hem balarının halleri mından biraz yakışarak dağınları. Ne diye bir şey de. Evet. Şuna da ezrek приелось bu bütün уже старина iskeyberler köreskili biraz başka neselerini. Motor tabiatga barası keldi. Motor tabiat bilan O'zbekistonda problema. Ol bunda başta yo'q. Yaxshi tabiat ortidan bora kerak. Qirg'izistonga vatanda motor. Вот. Более-менее яшел, более-менее тегі көңілдерек орын. Ол енді Ферганский долина. Сол Ферганский долинаға баруға тоже тілек бар бит. Анда Андижон шәһәрләре бит енді тоже eski şehirler, интересный şehirler. Аларны көріп кетірге бола. Теге Пахлованың мавзолей қырында мазор ғана бір скульптурный комплекс таптым. Мұнда бір жігіт ойнап отырар, мұнда бір малай білен бұл қыз бейі бұларға қарап бұл жігіт зажигайтты, мұнда папахалар киіп. Вот. Şimdi aralarına kırıp oturup qarıya alasın. Neçə kadar qızdırarlar. Delik şoy bulğandır indi. Hazır ise köbrek kolonka, audio или telefon qabızalar. Milli instrumentte oynauını почти көрмедім. Bir-iki orunda көріп aldım. Bir az indi. Rossiyada tegi gitarada, garmonda oynauvchilar. Oramda nede skripka oyuncular köprek. Şunday haller. Mana Jo'ga meşti 17-asır degan. Hozir endi bunda muzey namoz o'qimaylar. 17-asır. No mana bu eski yashagan taqtalari da, neleri de. Aşağıda yığılışıp namaz o'qiganlar shunda. Проекты да бар. Cuma masjidi. Hava evakuatsiya. Осы более-менее жоғары хотя міне eski neler. Опоралар. Burada eskisi görünüp durur. İşiklerini жаратамын конечно Өзбекстанда. Вот işikler tak işikler. Oynadılar birbirine şamağanlar. Ötüsü de özünçelikli. Arasını çıkmadan işike salgan. Nedir? Ayet kaşağına bir de yazılgan. Okurga bek meşakkatli, конечно. И шапка саталар. Мына Хивада койда йөрмө, бүтүн жүзү шапка. Bilmiyorum bunda boşları şeyimsin. Или шапка ястырган заводлары бармы? Папахалар, кепкалар, мына не, суукта киетирген кышкы шапкалар экемет көп.
Жетті болғайын ол уақыт. Қорқып кеткен уақытым менің шушы яздыра тұрған камера, ол телефон бетінде. Андан бетінде мен файларını ясап жіберем, теге YouTube формасында сіз көрсін үшін біте башлады телефон. Толком эшләми. Бұл соңғы атналарда GPS тағын нашар эшләгән бетінде. Хәзер интернет соединение бите. 21 ғасырда интернет соединениенің бітуі менің менә 3G, 4G эшләми, интернет tutмый телефонда. Ол бетінде почти катастрофа, тем более шет шәһәрдә, Ирак юлларда. Шуңа хәзер қарага керек, нәтиҗә була бу телефон белән. Булмаса, хотя бы bir гади генә кесе телефон алырга керек. WhatsApp белән сөйләшергә, бу инде видео яздырга бара. Bir гади генә телефон сөйләшер өчен керек булырдыр, скорее всего. Вот, хәзер миңа бара керек автовокзалга. Автовокзалдан Ургенч. Ол инде столица Хорезмской области, баш каласы Хорезмның. Мен жүріп тұрған. Шуңа хәзер автобусга отырып барып, автобус йөргә тиешеннән дә пойди Ургенчтан Капотка отырып чыгара керек. Зур юлга. Аллаһның рәхмәте белән ничек булыр. Отырып киттек. Исемең ничек? Исемең ничек? Сиражетдин белән киттек Ургенчка, Хивадан. Менә кемдер безгә барып торган да, тоже без белән бара бугай. Водитель абзый, все. Микроавтобус алып барабыз Ургенчка. Все, менә Хивадан чыгып киттек. Барабыз Ургенчка, менә шундый мотор юлда. Бүтән җирдә аккуратно, чәчәкләр, әкәмәт чәчәкләр бүтән җирдә. Чиста мотор. Заглядение. Domlar, uramlar, киттек. Монда да шундый домлар, монда да шундый домлар. Бик бай домлар. Сурашкан идем, бәйләре $100,000 куй берде менә булар. Шушы бәләкәй генә авыл кебек урында шушы домларга $100,000 сорыйлар. Башка сыйрда түгел. Шәһәрдә тагы да кыйммәтрәк. Ургенч шәһәрендә барабыз хәзер. Хорезмның баш каласы. Анда бит стройкалар бара. Полный ходом. Кайнашалар. Бердәм киттек. Шәһәрнең центрына кирәк түгел. Вот, миңа кирәк Самаркандка чыгарга юл. Шуңа Ургенчне бөтенләй күрә алмыйм, күрергә теләгем дә юк. Шәһәр диделәр, ничего особенного диделәр монда. Тарихи беренсе юк, шәһәр. Хәзер барып bir 4-5 километр җыю бара кирәк. Белмим, может автобус торман. Капоткага чыгарга. Самаркандга. Ханка шәһәренә килеп лектем. Безнең Россиядә үзүре Ханка бар, Үзбәкстанда Ханка шәһәре бар бит инде. Эй, окей, ассаламу алейкум. Откуда сам, Давай килегәл син янга. Здорово. Нездорово, ассаламу алейкум дигән. Казан сәлам дигән. Салам алейкум, Казан. Казан сәлам. Ну как, здорово. Ребята, анда все хорошо. Сөйләштек бик матур гына, дугалар кылдык, әлхәмдүлиллаһи шөкер, изге теләкләр теләделәр. Хәзер барабыз Хазарасп дигән җиргә. Тоже бер шәһәрчек. Шуннан утырып китеп була диделәр. Хазараспка китәргә кирәк. Хазараспка автобуста барабыз. Тагылып иттек бөтенебездән. Зато с музыкой от души. Весь монда миллион кеше. Килкилар. Балга утырттылар. Шуя бит. Яхшы бит. Biz bulatlarla orada barabız. Водитель bizim белән. Күп кеше. Сөйләп бетергәсез. Менә. Бөтен Үзбәкстан жүрүп чыктым. Поселокта гына күрдем шушы юлда. Шадан бармы? Бар. Юлда
Lap gitip tuş göre başlagan iman tuş öyle kızıktır. Uyattılar. Hazarasqa kelip jettik dip. Hazır Hazaraspta. Urun izlep tawra kerek. Qayın kitire kerek eken. Qutuldım tege şalbardan qalın qızıwanın bilen ruzu beğelen bitti. Şunday işke jins aldım. Görürsüzmü? Yazırsız normal jinsi mi yok mu? Вот 100 000 сом. Bizim akşam bilen 780 сом относительно дешево. Да вообще сейчас etkende дешево. Hazır Rossiyada nişker jinsin 780 tavып bulmay. Bir katna jiteret içinde bu mena yürüge. İki samsa alıp şey içtim. Nezrekkine hal kerek. Zor yolga çağırga. Ansız nikak. Yasadım Bukhara Samarkand tip A4 list. Может көрерлер. Şöyle yolga çıkıp basıp toxtatırga dep niyetledim indi. Ben spesialne kildim elinege hazır. Mamık neyine basуына. Sizler mamık yiyorlar. Şunu qarap gitmek isteydim. Selam aleyküm. Mamıkni qarasan bulamı? Посмотреть можно? Расымга? Да, посмотреть. Götürüp yiyorlar mamıkni. İzdavayttılar. Kişiler. Bu hayırçilik bendeler jüriyin şoyttırıp. Mene ol mamık. Alarını paxta dip yürtələr. Şoyttırıp üsüp şaqadağını. Jiyip alalar. Onları ızdavayttılar bitinde. Yakınırak barıp qarasan şuşunday bir. Вот. Şoy mamık üsüp şaqa, şunu qol bilen jiyip jürüge kerek. Yanında kişiler yürüyüp көрсе. Şu mamıkni jiyip jürüyler. Men kişi mamağına timim indi. Jügürüp gelirler militsiyeden. Benim mamağım olasın. Ne şoy şeşek üse, şeşek aşıla, im mamık qabarıp şaqa betinde. Şunu anlar ızdavayttılar. Tursiya, Qatayga üzerinde переработка уже минимальный. Şunday haller. Çıktım da bütün zeyta yok bundan maşina alıp bulmay Bukharaga Toshkentga kadar dey. Yara bular bulmagan жерде de bular. Ekirlep kene bular gittiler. Bular оказывается plastik посуда jiyip жүрүлөр. Хатын 3 balası bilen bu mujik izdavayttılar 1 kilogram 2000 сом. Alişer kelip to'xtadi. Alp ketem dey. Alırmın dey, Toshkentga baram dey. Samarkandga kadar alып barımın deydi. Şunday haller. Hazır ol bazarga ketdi o'z ishlari bilan. Manda ketip tur deydi пока dey. Men kutib o'tirib turaman. Allohga shukr bilan mashina bo'ladi, to'lqib kishi kelaman da yo'q deb. Uzoq turmadik. Hali 10 minutda bo'lgandir. Yo'qoldi hali bu yigit. 50-40 minut jo'yindi hozir. Şöyle uzoqqa ketdi. Men bunda basıp turup. Bildira boshladi. Saat 3. Dörde çekikken уже. 1 saat bilan 40 minutda keldim. Sumka avura tarahat ol basıp turganim bilan. Aleyküm. Elektromobil bilan şöyle bir tiyaganda ekranga barat, iz bara olmay. Elektromotor torta. Benim maşina hemen yok. Allah'a şükür. Nakadis oturup bittik. Şu Alişer doldurup bittik. Hazır indi bet sonuçtaki üstünde bet üstüne yaşattık. Yanladan üstüne de var oturup yaşat hazır. Şöyle boylab. Sonuçta başka millet etmiyor. Xiyal birinci paraşütlerge Samarkandga. Habib diye. Anasılar milleti boz. Samarkandda urnaşırdı. Gilenge bize Barağız yol boylab. Üstüne qo'shiladi. Xiyar. Qarizim olmalar oshab boraman buni. Maktabni Samarkandga 500 kilometr, 480 kilometr qoldi. Baramiz. Paraşütlerge indim.
Менә юлда шулай милиционер туктата трассада. Документ тикшергән түгел, потому что монда 200-300 километр юл. И теге кешеләр әзрәк уянып китсеннәр, хәл керсен дип шулай дип туктата. Вот тикшерми, просто туктата, жал итегез дип. И әгәр полицейский син туктатты икән, минимум 1-3-2 минут син торырга тиеш. Аннан соң китәсең. Шулай кешеләр турында кайгырган, даже урындыгы да бар, утырып торырга. Аллаһка шөкер, килеп җиттем. Samarkand'a, hani mehmonxona, Ayşe degan yol boyu vardım bitinde şu Alişer bilen Alişer'in birinchi meni bitinde 10 minutdan so'ng kelem deydi de vitogi 2 saat yarımdan so'ng keldi. Barib oldi, o'tirdi. Baribir сөйләшеп булмады, теге бөтенләй бушлый дип 50 мең сум алды. 50 мең сум күп түгел, Аллаһка шөкер. Чөнки без почти 650 километр, 700 километрга якын үттек, бүтән тегеләй булай юллар белән бер ни булгандыр инде, бер 400 сумдыр. Күп түгел инде. Яхшы сумма. Килеп җитәргә тиеш икән бергә. Теге ни туристлар домында булырмын дип уйлаган идем, алар белән. Анда соңга калдым бит инде. Хәзер менә төнгә килеп җиттем, наконец икенче артага гостиницага барып кунарга кирәк булай монда. Шаким. Что ашмилар? Шундай хостел. Шалтыратып барармын, что ашмилар. Шундай экипажлы мотор. Хостелга урнаштым. Аккуратный гына. Мотор карават, бийик караватлар үзләре. Ат минем кола. Шундай урын. Аккуратный мотор гына урын. Өзбекстан пятиэтажкалар мында көрінді. Мында көрінмей телефон бар. Мен тұрдым Самарканда. Хәзер дуслар янына теге турклубка барам. Анда бер көн җай итәсем килә, аны каратты. Бу юл попуткаларда тору. Анда просто бер көн ятып торырга, сөйләшеп утырырга, чәй ичәргә, бер кайда жүрмәскә. Чөнки минем иртәгә план уже Таджикистанга барырга, ул юл опять попутка, опять басып тору, йөрү, мәшәкате бар үзенчәлекләр. Шуңа да Аллага тапшырып, бераз бер көн жол итәргә планлаштырдым. Иртәгә җомга көнгә инде. Алла берсә, Хуҗанка юлда торган. Нәрсә сөйләсем килә кичә турында. Бу Алишер дигән җегет белән бит без 7-8 сәгать килдек, әле күбрәктер дә, 8 сәгать ярым килгәнбездер дә. Бишләр тирәсенә чыгып киттек, төнге 2-дә килеп җиттек икенче артыда. Күпме була инде ул? Шутларсыз әйтерсез, шутларга баш эшләмәй хәзер. Юл буе минем белән нәрсәдер сөйли, тарих сөйли, харизм сөйли, оказывается, харизм халкы самый гордый халык бүтән Үзбәкстанда. Ой, барганда да бер харизм егете белән бардым, кайтканда да бер харизм егете белән кайттым. Короче, birinchi kishi odam xarizmdan. Süleyman peygamber, Davud peygamber xarizmdan. Makedonskiyni tutib qiynaganlar xarizmda. Rimskiy imperiyani quvib jiberganlar xarizmda. Bütün yaxshi yerlarni o'ylab chiqarganlar xarizmda. Hattoki birinchi dronlarni da, raketlarni da, samolyotlarni da o'ylab chiqarganlar xarizmda. Сөйлеп бетер абым 8 сәгать буена күпме нинди поток информация кабул итте мин ул җегеттән. Ул үзе укымаганда инде, но минем бабай Ишон, ул все знает, аның шундый зур китабы бар. Ул менә шул зур китаптан карыйда укый иде. Җәмәгать исегездә калдырыгыз. Әби бабайдан килгән әйбер ул бер, китап икенче. Китап белеме, институт гыйлеме ул икенче, ул систематик тикшерелгән, проверенный информация. Шуңа дагы сөйлиләр, менә мин дин буенча әбидән бабайдан өйрәндем, ул шулай булай. Әбидән бабайдан без фольклор рәвешендә өйрәнә алабыз. Һәм фольклор рәвеше ул 50-гә 50. Дөрес булырга мөмкин, 50-гә 50 хаталар булырга мөмкин. Чөнки халыктан задокументированный әйбер, документлаштырылган. Ул инде җәмәгать дөрес була. Шуңа дагы Коръәнне дәгән без фольклор рәвешендә бер-беребезгә тапшырмыйбыз. Ул документлаштырылган китап. Хадисләрне дә без бер-беребездән теге чәй ичкәндә сөйләп утырмыйбыз бит. Анда кымбаш ашаганда подъездда. Biz аны китаптан укыйбыз. Документлаштырылган, системалаштырылган.
Вот. Bu yigitke de aytam, neçe bala işleysin sen? Yok, kitap kaşanma, kitap dürüst түгел. Aytam dostum, eğer senin poşkınga orta başlasa sen bit işanга barmıysın, kitap okugan vrachka barasın. Ansı şulay indi dey. Şuna da hürmetli tuganlarım, din meselesinde, tarih meselesinde söyleşkende degen bizge söyleşirge kirek. Kimdendir işitken kurşun mujiklardan anda abzilar bile şey oturganda şunday bir söylediler dip түгел. Kitap, fakat, dokumentatsiya, ссылка, kim institutta, üniversitede okugan, olay birini bile. Мен magistratura bitirdim. Bilsəgiz, o köpme problema, ссылкалар. Benim 120 ссылка idi. Yani sen söz aytası iken, sen должен ссылаться на кого-то. Ayındır kökten alıp söylew yaramay. Kökten alıp 50 neseler söylerge bolar. Makedonskiy tutup kıynaganlar, Çingizхан келген Хорезмға один на один Жалалыддин деген аларның падишахы соғышқандар мен көз алдына келтірем. Чегінде один на один Монголияның büyük, зур, гигантский орданың ғаскәрінің хожасы Çingizхан кім білендір қолға қол соғышып жүрсін, яки Александр Македонский. Сізде қалдырыңыз. Македонский бір қаяда жеңілмеді. Ол Хорезмға кірмеді. Неге? Чөнки мәғнәсіз орын дейді. Меңа бұл құндар неге керек дегенде бұрылып кеткен. Хорезм халқаны yok, Makedonskiy жеңілген, ол шуңа шығып қашқан дейді. Ал ештерге ярамайды. Kitap ol cemaat bik mühim bir. Mena da yazıp jiberdiler. Habir Hazret sendey kitap turunda aytasın biblioteklarning kerak. Kitap oku kerak. Men biblioteklarning ahamiyatini ko'rmayman chunki kitap menim uchun bugungi kunda ol elektron kitap. Mana shunda hikmat. Menim bor planshetim, hurmatli do'stlar. Shu planshetda menim 100 ga yaqin kitabim bor. Turli diniyda, ma'naviyda, anda adabiyda, ko'proq naучный literatur men bilenda o'qirga yaratam. Şuna aytasım kile, bibliotekalarning ma'nosin men ko'rmayman bugungi zamonda qiyag'az basıp, pishetlab, alarını soqlab ko'pmi o'rin oladi. Mana mening planshetga jamoat yaqin chaqni aytganda 1-4-5 ming kitap siya oladi PDF formatda. Şuna aytam, bibliotekalarning ma'nosini ko'rmayman. Biblioteka kerak, motor, yaxshi o'rin, ko'ngilli o'rin, kitap qiyag'az tutib o'qish тоже rahat. Lekin qoyadir sen yuriysan ekan, zamoncha mobilniy kishi ekansan. O vaqtda senin telefonunda, planşetinde okulan kitap, yoki audio kitap ko'pga jengilroq. Mana men o'zim ko'p audio kitaplar tinglayman. Naushnikni kiyam degan, saatlar bo'yi basib turam, poputkadami, yo'ldami yurayim. Audio kitaplar ko'p tingladim. Bik o'ngay, bik rahat, bik jengil. O'z ishingda ishlay olasan, anda uyda jeyishtirganda, pishirganda. Shuna shulay ishlaysiz. Mana Samarqandning vokzalına keldim el. Temir yo'l vokzali. Ko'rib ketmoqchi bo'lam. Beylerini qarab, может, Hajjanqa poyezd arzondir. Arzon bo'lsa, Babotkaga chiqqancha, может, poyezd bilan gina boramiz. Allohga topshirib. Bek интересный bino, кстати, bek motor. Вообще, честно aytganda, O'zbekistonda motor. Biz Rossiyada yashaymiz, O'zbekiston nendek motor ekanini вообще anglab bitirmaymiz. Kamat motor. Najanatdagi balki shaharchiklarda bo'la, menda dag'an. Kamat motor. Nendek motor. Vokzal Samarqandda. Unda motor to'qqish tiltirib turadi. Instalar. Он скачу была биг мотор современный заманчество. Kelib jetdim. Kaftorxona deb atalgan yerga menda taksistlar jiyolar, granitsaga boralar. Kim endi Samarqanddan Tojikiston granitsasiga borganda tilay ekan, mana bunda kaftorxonaga keligiz. Kaftorxonadan 20, 25, 10, 15 mingga предлагательler. Men 10 mingga gina rizolaşam. Pinjiken shaharına granitsaga boralar mendan. Дальше граница o'zbekcha qolsin. Ruxsat ulashqach 10 mingga ugovoritda bo'ldi. Metam jumga kun. Давайте yigitlar 15 dan 10ga tushirdilar. Hozir kutamiz avtobus tulganni. Avtobus deydi mikro endi bunda. 4-5 kishi ya. Ketamiz. Ibrahim bilan ketdik. Granitsaga Ibrahim Qozon salab degan. Boramiz ekanlabgina. Xudo nasib. Avtobus o'tirdilar. Mikroavtobusni. Ketdik granitsa Pinjiken. Uzağız hazır olursa. Biz boramiz.
Pazar yandan başına gitti. Evet. Paramız sakadan bu yapamadı. Samarkand'da etmeyi. Samarkand özetmiş 600 bin kişi tursa da anın şehirçikleri bile o prigortlar şu kadar yakın ornaşkan. Şuna bütün aglomerasiya milyon kişini teşkil etti. Şu an 4 milyon kapitinde bayıttı etti. 2 milyon belki oğullar bizler kuşalı bitkenler arasında. Bütün cürde pazar, bütün cürde satıl, bütün cürde zaman.